nongeye kubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri No Lie Talk Show, aho dukubitira ikinyoma hakubuye. Dore ingingo z'ingenzi z'aya makuru tugiye kwibandaho. General Ibingira na Perezida Paul Kagame bifatiye ku gahanga General Kayumba Nyamwasa wayabangiye ngata bubarizwa muri Afrika y'Epfo. Bamwita umunyabwoba, umugabo udashobora kuyobora urugamba namba. Hagati aho ariko abasengura politiki hafi bavuga ko timing cyangwa se igihe izi mvugo zigarukiyeho ngo atari bitunguranye, ahubwo bitaje gusa kuko ngo uyu mugabo yaba yamaze kwinjira mu ntambara iri mu minembwe imirwano ikaze itoroheye inyeshyamba za M23 ziterwa inkunga n'u Rwanda. Ngibi bikaba bihangayikishije leta y'u Rwanda, nubwo leta y'u Rwanda nyine igenda ivuga ko Kayumba ntacyo ari cyo ndetse nta n'icyo azageraho. Naho rero tukiri mu yandi magambo, Apotre Mbayahaga hagati aho nyine niyumva ibyo Ibingira atangaza. Reka rero tubagezeho ibyo Perezida Paul Kagame na Ibingira bavuga. Kayumba nigeze kumva arimo avuga ngo bya bintu byaratubabaje, avuga ngo yatabaye afande ngo kano. Kayumba turaziranye twese ku rugamba, hano araba officers batandukanye udushyize hano katuvuga. Kayumba no kugira ucyangure arebe n'ahaduye hari ubwo byamugora kumureba gusa byonyine ngo akanura amaso, ubwo abumva icyo mvuga muracyumva. Ariko nigeze kumva avuga ngo yatabaye afande ngo kano. Kweli Kayumba utabara umuntu kwa bahegereye, utabara umuntu kwa afite bataliyoni, utabara umuntu utagira icyo ugira. Niyayoboye bataliyoni, niyayoboye company, no munsi yaho niyayoboye paratoni. Ariko icyo ushaka kuvuga ni iki? Reka nkunganire. Hagati aho Perezida Paul Kagame yahise amwunganira yungamo avuga ko Kayumba nawe hari umunyabwoba cyane ndetse iby'urugamba atabikozwa. Avuga uburyo yamugiriye inama ngo yo guhungisha ingabo zikasubira muri Uganda mu gihe urugamba rwari rumeze nabi cyane. Kayumba rero bakaba bamuviye indibwe bamukubitira mu gafuka neza baranoza. Reka twumve Perezida Paul Kagame uko yabivuze muri rusange. Abantu Kayumba ibintu byakomeye ni wambwiye ngo njye gusaba Uganda, njye gusaba Museveni aduha ubuhungiro ngo dukoreshe cyangwari ahantu impunzi zahoze za Bunyoro ngo baruhuke babone kugaruka ku rugamba. Sinzi niba byibukaga. Ni mu kiganiro cya Unity Club aho abayobozi batandukanye bakunda gutumirwa mu kuvuga ku mateka ndetse n'ibindi byinshi bivuga ku bijyanye n'amateka y'igihugu ndetse n'ibindi muri rusange. Twabwira ko muri izi nkuru nyinshi zivugwa Kayumba we yagiye avuga ko urugamba rwa Nkana rwari rukomeye cyane. Urugamba rwa Nkana ikaba iherereye mu karere ka Nyagatare hagati ya Kiyombe ndetse na Nyagatare, hakaba ari ahantu mu ntoki ndetse no mu misozi. Hagati aho bivugwa ko icyo gihe urugamba rwari ruyobowe na Kasitari wari generale ku ruhande rw'ingabo za Habyarimana ngo rwakomeye cyane, maze umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ariwe za RPA ariwe Perezida Paul Kagame icyo gihe ngo akaba yaragotewe muri ambush, maze ngararaswa koko by'intangarugero ibintu generali Ibingira yagarutseho, ariko nanavuge uko yahavuye. Amateka Kayumba yivugira avuga ko we nyuma yo kumenya ko ubutasi k'aho hantu hameze nabi ngo byaje kuba ngombwa nyuma yaho afata Perezida Paul Kagame aramuhungisha mutwara muri Uganda mu gihe umwanzi yaramaze kumenya aho baherereye kugira ngo amuhitane. Ni amakuru ya No Lie ukomeje gutega amatwi kuri televiziyo ya No Lie nyine. Hagati aho uwitwa Colonel Bora retired haravuga ko FDLR yashinze imizi muri RDC muri Congo ni Burundi ngo ikaba ishaka gufata akarere muri rusange. Ibi yabigarutseho ubwo nawe yarari muri izi nama za Unity Club. Colonel retired Augustin Nshimiyimana wiyise Bora wabanje muri FDLR ashinzwe ubutasi bwo hanze yatangaje ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufashwa na leta ya Kinshasa n'u Burundi ufite umugambi wo kwikiza abatutsi kuva mu Rwanda.
Uburundi bukazakomereza muri Uganda na Somalia. Yahamije ko uyu mutwe utasenywa na FARDC kuko byivanze. Yabigarutseho ku 27 Kamena 2026 ubwo yahasozwaga inama nyunguranabitekerezo ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi n'urugamba ngo kwihagarika yaberaga mu karere mu ntare ya Arena, yitabiriwe na Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame, abanyamuryango ba Unity Club n'abandi bayobozi. Mu kiganiro uyu mugabo yatanze yavuze ko yinjiye muri FDLR n'uburyo bagiye bategura ibikorwa bigamije guhungabanya u Rwanda bagambiriye kwica abatutsi. Colonel Retired Bora yavuze ko ubu abana basize mu mashyamba n'abagiye bavuka aribo bari kujya mu masomo ya gisirikare i Kananga. Ati bagenda nk'abanyekongo. Hari uwitwa Karendo Padiri, igisirikare cye ni rwarakabije, wamuhaye abantu bo kumutoza, arangije kwiga yumva yizeye ajya i Kinshasa. Ubu niwe ushinzwe ingabo zavuye ku rugerero muri Kongo Kinshasa. Yavuze no ku basirikare ba FARDC bahoze ari abarwanyi ba FDLR barimo Brigadier General Mugabo Hassan. Ati tukiri mu nkambi yari umurwayi, turi mu nkambi zitarasenyuka, XFAR yohereje abajya kwigisha abarwanyi. Mugabo ibitekerezo bye n'ibya XFAR cyangwa se ibyacu twari dufite naho byari bitaniye, ubu nawe ari i Kinshasa. Mu gihe uyu Bora retired Augustin Nshimiyimana wahoze ashinzwe ubutasi muri FDLR abivuga, abakurikirana politiki hafi bavuga ko n'ubundi yatavuga ibitandukanye n'umurongo wa leta y'u Rwanda, kuko hari abavuga ko FDLR yatsinsuwe neza barayimara kuko zaba inasi zayo, abashinzwe ibikorwa ba Rwarakabije n'abandi basubijwe mu Rwanda, bityo bikavuga ko FDLR ikontororwa na leta y'u Rwanda, nta hantu yayicikira nta n'ikintu yakora, ngo ariko ku mpamvu z'ibindi bibazo byinshi n'inyungu mu karere ishobora gukoreshwa mu gihe runaka. Ni amakuru kuri No Lie ukomeje gutega amatwi. Reka tuyasoreze kuri Apotre Kimenya bose w'Abarundi, Apotre Mbayahaga, nawe watangaje ibyo General Ibingira na Perezida Kagame bavuzeho, maze abigaruka avuga ko atiyumvisha ibya Ibingira na Kagame ibyo barimo kuri Kayumba. Avuga ko ahubwo haba harimo kuba bafite ubwoba bwo Kayumba noneho ngo yaba yahagurutse akaba agiye kurwana. Ngasenga ubwo baravuga ko Kayumba ari ataka detail cyangwa se umuntu kazi batinya, cyangwa bari kuvuga ngo sirika twumve Apotre Mbayahaga barungitse ikindi gisirikare kugira ngo aje kugwanya P5 kugira ngo none baranavuga bakivuguruza kuko je ndibuka kabare bari karavuga Nyamwasa ingenari ingene yamusuzuguye akavuga yuko atari n'umusirikare atagira ikintu na kimwe yoshobora. Imvugo n'igihushane cyane dufate ko Rwanda rwatinye Kanyamwasa donc arakomeye ku buryo u Rwanda gora rutajyamye donc rumere magabo umwasa akomeye araje cyane. Dufate ibyo kabare yavuze ati tibuhagarara ku butaka iminota 5 dufate biragoye mugana wakakana ho kuri TikTok ati mwe murancanga. Apotre Mbayahaga avuga ko General Ibingira ndetse na Perezida Paul Kagame bamucanga kuko iyo bavuga Kayumba bumva nta kintu ari cyo, ariko ngo mu by'ukuri abandi bagasobanura ko haba harimo kuba bamutinya cyane, bavuga ngo umunsi yabarwanya ntago hacu wambaye. Reka rero mbashimire mwese ku makuru mwakomeje gutega amatwi. Uwiteka abane namwe. Bye bye.